Pabulan na mubayo yami daw ng metong kareng paka antabayan ng pamikatagon king Labwad Kapampangan, ing Giant Lantern Festival 2023. Pauli na nini, ala ng patnaing pamagsadyara ring miyembro na ng GLF 2023 Executive Committee, apan ni muna ng CLTV 36 President and General Manager Sonia P. Soto, ing lokal na kapanibala na ng San Fernando, Pampanga, Giant Lantern Festival Foundation, at syempre ring mangawang parul ay patindayagda king marapat aligligan. Kaugnay na nini, pisyalano ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC ng GLF 2023, din 10 participating barangays barang akit in karelang progreso. So far, masantin na marugulang percentage ng nangyayari keng lawit tamo. Ing tula tamo, yung they're ready for the tuloy-tuloy na yung competition. Muli sabihan. Penny muna ng BARC Chairperson Hill Pamandaman ing maging inspeksyon. Kambi ing Vice Chair ng GLF 2023 ay Engineer Alvin Mendoza. Agpangkang Pamandaman, lakwas lang dapat ma-excite ng malbeng ligligang paron ngening banua, pauli na rin ding pamagbayo karang pilang guidelines. Ing daramdaman ko kareng barangay captain na po kareng lantern makers, mas fiercing competition ngeni. Sabi ra, etabalo nung mga nanoy itang karelang piyalo na yung karelang lantern, pero wait siya sa biyanda. So I guess pighandaan yung lantern festival ngayon. At siya na kanuking 60 to 70% in completion rate na rin parol king kasalungsungan. Malfunction sa tayo pa po balo, walang ila pa po mag-operate. Pero alaki po nga kakit problema ra at mga kula po rin kaya katamo dyan lantern, mayari na rin parol come December 16. Samantala, kaya bela namang binisita at mag-inspect karang lanterns ding opisyal na ng kumpanyang Firefly. Metong ya ini karamida kay Saup at suporta bang maging matagumpay ang iligligang parul ngening banwa. May mayang 1,300 bombilya ang Firefly karimbalang participating barangay. So we decided na itong level of craftsmanship na paggawa ng giant lantern, yung level ng skills ng lantern makers natin, only deserves high quality na bombilya para sa mga parol na ginagawa nila. Mas meging malalam kanuing karelang appreciation kin Giant Lantern Festival, kaya ridong ikit ng makanano lagagawan ding pagmaragul ng iganting parul keti syudad na ng San Fernando. Actually, yung pagkakaalam ko sa Giant Lantern Festival, parang very literal lang, giant na lanterns. Pero ngayon sa pagsama ko sa team ng Giant Lantern Festival, sobrang wow. Ganun pala yung level ng skills, ganun pala yung dedication and efforts na binibigay ng mga lantern makers natin. Kaya looking forward na makapag-participate pa kami sa future Giant Lantern Festivals. Marapat yakin December 16 in Giant Lantern Competition king Robinson Starmers Pampanga. Dapat mira si Anggana ken January 1 to 2024 in duration na ng festival. Agatan bilangan po ring Kapampangan, ding buong tao kiti Pilipinas. Sana makapanalbilang masalting at masayang Giant Lantern Festival. We're also inviting the foreigners and the people out there. Dakal na pong medium ngeni para makapanalbilang Giant Lantern. So sana po pamalita rin kaya katamong Giant Lantern Festival which starts on December 16 up to January 1. Itong Giant Lantern Festival, hindi lang pride ng San Fernando or pride ng Pampanga. It's something na every Filipino should be proud of kasi yung parol part talaga siya ng Christmas celebrations natin. Para ka rin makapunta king venue, may palagaya naman live iniking CLTV 36 at karang kaya katamong social media platforms. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.